twongeye kubasuhuza ndetse kandi tunabifuriza umugisha n'ibyishimo mu byo mukora byose. Ngaya amakuru akomeye cyane mu kipe ya APRFC, aho umutoza wa APRFC atitije imbuga nkoranyambaga avuga ko wimenyereza umwana akagukora imbere, ndetse kandi ihumure rirongeye riragarutse mu kipe ya APRFC nyuma ko hari hamaze igihe havugwa amakuru mabi cyane ko umutoza ashobora kwirukanwa, imikino yagiye atsindwa cyane bikabije, kandi iyi kipe ya APRFC ifite intwaro karahabutaka zo kuba zakora agatangaza. Chairman w'ikipe ya APRFC ategereje ikizava mu kipe ya APRFC ubwo yerekeje muri Tanzania guhura n'ikipe ya Azam. Ese bizaba byifashe bite, dore ko match iraba ejo ku cyumweru tariki ya 18 z'uku kwezi turimo. Ni match izaba itegerejwe na benshi cyane. Nimba ushaka kwinjira mu muyoboro mugari ukugizaho amakuru mu kipe ya APRFC, ukanda subscribe kugira ngo utaja ucikanwa n'amakuru tugenda tugutegurira umunsi ku munsi. Ubwino TV7 uhaye ikaze. Umutoza Darikonovic utoza ikipe ya APRFC atitije imbuga nkoranyambaga, dore ko uyu mutoza yavuze ko wimenyereza umwana akagukora imbere. Hamaze iminsi ikipe ya APRFC iri mu bihe bibi bidasanzwe bitigeze bibaho mu myaka yose iyi kipe ya APRFC imaze ishinzwe, aho uyu mutoza yavuze ko kuba yereye amakipe yose barahanganye bakagenda barayitsinda si ibyishimo, ahubwo nta kababaro cyane, ahubwo batagira ngo niko ibihe bigenda bihora, ahubwo bibuke ko hariho impamvu nyamukuru. Niyo mpamvu rero agasuzuguro kagiye gucika kugira ngo n'undi wese ataboneraho kugira ngo aze yitobere iyi kipe ya APRFC, kuko intwaro iyi kipe ya APRFC yazanye ntabwo ari intwaro zisanzwe rwose, ni intwaro karahabutaka zishobora gukora ibyo mutigeze mubona mu myaka yashize, aho abakinnyi bagiye batandukanye iyi kipe ya APR yagiye izana n'abakinnyi bazi icyo bakwiye gukora. Umutoza Darikonovic yavuze ko agiye gukora ibishoboka byose buri mukinnyi wese akamuhereza umwanya wo gukoresha ibyo azi, ndetse kandi akanawubyazamo umusaruro, dore ko ubu ngubu iyi kipe ya APRFC iri kubarizwa hariya mu gihugu cya Tanzania. Ubwo yagendaga abafana bakoze impanuka bageze hariya i Nyagasambi, gusa turashima Imana kuba nta n'umwe wigeze witaba Imana, nubwo 5 bakomeretse, ariko ntabwo batumye abandi badakora urugendo. Abandi ubu ngubu bakaba bamaze iminsi bari hariya mu gihugu cya Tanzania i Dar es Salaam bategereje umukino uraba ejo uzahuza iyi kipe ya APRFC ndetse na Azam. Iyi kipe ya Azam yari heruka mu gihugu cy'u Rwanda ubwo yakinaga n'ikipe ya Rayon Sport ku mukino bise Gikundiro Days. Iyi kipe ya Rayon Sport yerekaniragaho ibirori ndetse n'udusha izakora. Iyi kipe ya APRFC rero tukaba tuyitezeho byinshi muri iyi mikino ya Nyafurika igiye kuba, dore ko match ya mbere rwose ikipe irimo iyitegura neza kandi
mu gihe hariho n'undi mukino uzahuza iyi kipe ya APRFC na Azam. Rwose ni match ikomeye, tazacikwa n'andi makuru ari update tugenda tubategurira umunsi ku munsi. Mudushigikira mukanda subscribe, like, share, comment kugira ngo tuje tubana namwe amakuru agiye